Dagbe mesia be Agbenuke ya valaji. Agbenuke ʋedukɔme ma bono chon vo hafi ma eji akpadada ne na subscribers yo kla me yo le video ma. Ne kpo fufula jipo hoji emele. Me want to the Ɖɔwɔwɔ le fama me checking the Ɖɔwɔwɔ. Aha. Da akpadada ne na subscribers yo kla me yo pete le video ma. Nu ʋedukɔme ma fia alo ma fonu cho yenye gafe nya yemeglo. Ne mi le gakpo ekpo le machine ji me la AC yenye ya ngore fi AC air condition gangawe industrial AC wawe ma industrial AC wawe ma le popo industrial AC wawe nya aha abia sebe ndi ya de fine me fo fine me le nu kata me la pe aji edo e ya nya me edo e ya nya me ne ejobe mi diga ne vai ga pakpaji mega kofo mebe mi longa mi diga ple nkuba bia ega e anya Agbe no so e me ma gblema ega e anya Agbe amare ke mega wa china obe call 1000 cover call 500 cover ne ya na 10,000 out call 100 Ghana cover na ya now 200 fiafito fe gbema mi kokem air condition le do mi kokem fiafito fe gbe ya na amiele dodo na we no vi lolo ele chichigbo enye devi ele chichigbo enu me dibe na sel Agbea me na nya la Agbea me ya nyebe edo ya nya me edo de ya nya me me va no Accra me no Sakumono no Teshi camp me de school e Bema camp me jole fuma me Maple Leaf hotel me de Tantwa Hevine of ma me de Achimota village vine of ma construction on fait me wala crack bo me ne vula fe va du gamere alo e do tame na do ku do ta do jinu kuhiole yo blaminyo amesia me klo kuhi family problem we dolele fait problem we o fait to gede menami vonya te fait de kama na wa se la Agbenuke ya pala jibe nabe wota dojinu ne nasi we me wo nyo video gbanto de ne nyemeka hacho abe fe venye ame o video ma 2018 ne nyemeka hacho late 2018 ko ye nu wo fe ya me o video ma nu me glo le video me be ta dojinu ne nasi o le fe ye ne gbo me no meton o fete meton va me na o kura chere e wo un tete chon e anyanya so e medi me na glo ta elechichi gbo e wo nye devi ta dojinu ka la si o gba ma chi na we be suku yi mi le dedere o mele ta dojinu de ka na mi le suku o mo ne le suku o de pe susu be ne me do la ma va secondary school ya mi amedo wa pa ganto wa po ebe ami e po ebe no de fe me do fifula la ejebe ma konyu fe course vomenye secondary school je be mi komi afa course well e anyanya te fe ma china we me secondary school na me de china be secondary school ya je be na course re am ye blewe me secondary school you are not supposed to choose yourself or select your course based on the fact that you are in secondary school and you are reading economics alone the history or alone food and nutrition or how me amedo me an of you was food and nutrition vonya be fifela le food and nutrition pe field me ne enye right akwachere enye gatoa only on food and nutrition become a blogger. When we say blogger me ya call camera ava no you amon kuma po aw ame yo le nu dudu dale YouTube jide blogging ya onye content ngonglo blogging ya onye and it's very simple what one vai nglo blog very simple my amadeke ma le ode na deketa Agbea sigbe ko le ma edo ya nya me ba mebe fia fito de ke mega china obe ko wo one CD cover ne ya now loto number o fete fia fito gbe abe figbe nye gbe ma amede ngo comment na mi chobe ega fe nya emeglo ritual money fe nya emeglo de is off band alo is off topic eviawe nu ita Agbenuke le nye be mi afa susu menevu let's use logic and science to survive
Let's use any logic plus science. Yami call le Ɖɔwɔwɔ fi. Logic and science. Et ya na be AC le Ɖɔwɔwɔ. Et ya na be air condition le Ɖɔwɔwɔ. Logic and science. Amade ke mega china be na ko wo ga cover ne ya now 200 Ghana cedis so. Ko pay 10 cedis cover ne ya now 200 cedis so. Aw. Fia fito fe gbe ma. Enya so me cover mo je ma nyime di be ma ponu sugbo nyime bi ma de blega me apa o. Fia fito re o sugbo le mi a maison. Fia fito re o sugbo le mi a maison. Ne me be ma gbo o nyare. Mebe ma ko nyu personal experience cover nya e hon togbi wa na siwe. Know your friends. A hundred way fia fito onye. Aye jela onye. Ta know your friends. Mava wo video. I hon we nya e hon we. Mega choko na kpa mesia me do be hon we wa. Menya mesia me ile nu kokpuru re anya hon we. Menya mesia mo. Le moji de Agbenuke fe moji de mebe. Me bia Dagbe na mesia me. Dagbe ame no ba bia na mesia me. Agbea ne vivi. Mi zaga, mi diga ne mi ko hodo. Fifi la ova eho fe ya me fu jefe. Enyo. Vonu su so le wonye be ejebe etoneva factory onova. Nye de ka nye ne factory ava, afa ya me wu ava. Mi ame ne ne ati wan do ya me vu le mi ade ʋedukɔme. Enyo beva, vo mi ame ne ne ati wan do ya me vu. Agble de la so mi nye. Technical know-how. Lada, mi ko lia jikura je mele mi asi o factory mele mi asi o. Mi hia factory gba. Mi china duklo la we mi china me afa fia we be de. Mi hia factory we gba. Then we can raise money from there and pay for the plane ticket. Very good. Fifi la investor we wa te wan va mi ade do maison. O ma do ya vugbagba we. Wa do ya me vuzo ava jede do me. E ke ma wa po be nu ka mi ati wan develop le me. Ta krakra nyo krakra sigbe mi Agblema. Krakra de enyo krakra. Mi ano tutu de ji kwema Agbea ne vivi ya takomeva moji. Nyema fo nu dijo abe ale megble. Mega ko wo ga cover ina me de kebe ne wo double money na we. Mega ko wo ga cover ina me de be ne na o lotto number ne na do fia fito fe gbe. Enye vevi evenyo nu mele chichina we be. Don't give your money to anybody in place of multiplication. E gadidi vivi vore wagede e gamome. Me bia Dagbe na no vilono. Mega nglobo ne va moji jagbagba ne na subscribe. Ne subscribe voilà. Kama na ma video plan me no vi. Gama me nye klo mi ano kame. Gama me de nye klo mi ano kame. Ne me ko video ko do dala ase. Anam comment lete. No vilolo we. Me bia Dagbe na me siame.